Nk'uko mubibona rero uyu ni umujyi wa Goma, mu by'ukuri hari byinshi byahinduwe umusaka, hagiye hagaragara imyambaro itari mikeya, ibikapu n'ibindi bintu byinshi bagiye bajugunya, amasasu. Muragenda mubibona ko hari amasasu yagiye atobagura imodoka n'ibiki n'ibindi byinshi. Mu by'ukuri rero amahoro muri make arimo kugaruka, abaturage barimo kugenda basubira mu buzima busanzwe, ariko haracyari ikibazo cy'ibura ry'amazi, ibura ry'umuriro n'ikibazo cya communication. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubuzima buragenda neza nk'ibisanzwe, cyangwa se ngo tube twavuga ko ubuzima buri normale nk'ibisanzwe. Activities cyangwa se ibikorwa byongera bikorwe nk'uko byakorwaga, ariko uko byagenda kose abaturage bari bamaze igihe bahohoterwa cyangwa se badatuje. Biragaragara ko hari igice kinini cy'abaturage cyishimiye kuba M23 yafashe umujyi wa Goma, bakavuga bati amategeko mashya twashyirirwaho na M23 ashobora kuba yatubera meza cyangwa se akaba yadutunganira. Ngayo nguko rero reka turagenda tubahereza ibindi bikurikiyeho. Pia kama banasubutu hata sehemu nyingine tutabashika sasa, na watakuwa bataona sasa, bataona. Baada ya kuchukua mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, waasi wa M23 wameanza msako wa wanajeshi wa serikali na wote waliokuwa wakishirikiana nao, hasa wanajeshi kutoka Burundi na mamluki kutoka. Mwagiye mubibona ko u Rwanda rwabakiriye neza cyane. Kugeza kuri ubu ngubu se ko M23 imaze gufata umujyi wa Goma neza bidashidikanywaho, noneho twakwitega iki? Ese barashiraho like a new government cyangwa se biragenda bite? Ni ukuvuga reka tubitega amaso, Nk'uko mubibona rero abona abacanshuro nyuma yo gutsindwa na M23 bagakubitwa inshuro. Abona abacanshuro bo muri Romania, abo mu Bufaransa, ni ukuvuga mu Burayi, hakaza n'abarundi, abo bakaba berekeye iwabo, aho barimo baraturuka muri DRC, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo kwerekeza ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, aho mwagiye mubibona kuri social media zitandukanye barimo kwakirwa na polisi y'u Rwanda, ikabasaka ku buryo bwitondewe hakoreshejwe n'imbwa zabitorejwe. Mwagiye mubikurikira, mwagiye mubibona. Ubwo rero tukaba ubu ngubu tunongeye kubibutsa ko ubu umujyi wa Goma uri mu maboko ya M23, ariyo irimo kukontrola. Hakaba hari, nkuko dukomeje kubivuga, hari ikibazo cya communication itameze neza, hakaba hari ibura ry'amazi ndetse n'ibura ry'umuriro, akaba ari cyo kibazo gikomereye abaturage bari cyangwa bari kubasha gusubizwa mu byabo ahangaha mu mujyi wa Goma. Ubwo tubabereyeyo, turakomeza kubahereza izindi updates. Hiyo ni ba mercenary tunawabana, lakini sasa tunawaachia huru baende kwao, sababu ni watu wanakuja kupigana juu ya franga ya pesa. Na biko saa tu na bujinga tu, saa bujinga ya Tshisekedi alibakamata, banajua huwa bakongomani, ndio maana tulibakamata, tulibarudisha kwao. Juu tunajua droit humanitaire international, tunabaacha tu baende. Kwa nini mnawaacha waende wasio wafungwa kivita? Biko wafungwa kivita, lakini tunawaacha waende. Na tumamwambia kama banasubutu hata sehemu nyingine tutabashika sasa, na watakuwa bataona sasa, bataona. Lakini hata hivyo tumezunguka mitaani ambako kumekuwa shida ya umeme na ukosefu wa maji. Sisi wananchi tunahitaji vita iishe kupitia mazungumzo, kwa sababu tunateseka sana. Mtusaidie sana nyie watu wa kupeleka habari. Hatutaendelea na kuishi katika hali kama na hii. Karibuni miaka 3 hii vita iko. Sasa taifa inateseka, watu wanakufa, watu wanahangaika. Tunaomba
watu waketi kwa meza moja, wafanye mazungumzo, vita iishe. Kura ndio haiko. Unaonaje kwa nchi unahitaji nini? Tunahitaji amani. Tunahitaji amani ya kwanza. Kwanza kura. Amani ya tunahitaji hapa Goma. Tunapenda barudishe kwanza kura, tuna moto. Hii giza hatuitaki. Na mai après pale tushie na connection. Wengine hatuyangaikie kwanza. Wa Goma tunahitaji ya kwanza iwe usalama. Wakati tutapata usalama tunahitaji pia na umeme kura. Kazi. turaburiza akazaduteza abantu. Azaduteza abantu bro. Support. Ceceka tuwe dukantas. Tunu wamurangiza mwana. Wamurangiza mwana. Uri murari. Support. Uri murari. Namufasha. Wibo, turinga kwa kati. Bosi gore nako ba. Kwa kadero. Support. Anashaka no kujibi hayo wa. Namutaka Yesu. Bosari ndatari yaduhereza we muchaka. Support. Anachakaza huyo. Unakana na gatoto na gachuwe. Akini mwari mwawo nasi. Afite fone. Kira kigori bagihaye nyina ndacu. Ukigenda kingiye nakwe tugende tugahe kiranga. Yazizi. Kugu musi nzoga ndawo. Ha. Ugunge. Sha kwa bayitereme. Donda hakora ni imani bizi. Hiko sha. Yemye we. Ko buno ndi hariho urushushe. Yazizi ya. Sha. Osha. Muri gukanya nge. Acha gana we. Bamwandenza ngo. Ariko sha. Muzi kana baguma. Mwakanyi wewe. Ayiwe we. Mushaki. Mufite n'ibyuma. Ntabwo mwacometse hose. Mufite n'ibiki mushaki. Ndago mbiri. Ariko siko ninduzu gafite. Ariko mushaki. Ariko muzi ko muri bikenya. Ariko sha.
ushaka iki umugongo sibyo turabireba twe munda munda sibyo nibi ariko muranyishe Ndio sawa. ata boss Ya sawa. bash boss ndabinda fitness so fort ireba neza Sasa ni kalisi. kakandi boss Mtaji. kakandi boss Imbe. Ayeza na kato. boss nayo twajana so fort Nani? nga boss ding 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 boss nashaka kujya ibihaye abana bo ku muhanda wowe ugakina n'abantu bo ku muhanda twirukanza sha we so fort Dago atano.